Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai pai ke zisna kumchang na jang kai kana antak mai ting chogu Zeme news man sa Zeme kone ine hai mena hangya pawai dera dele. Anui kang pui zai anui kina pui nale Kileibuile Kuame ze Maibang National Highway dido dibge kak tauben deuge Zeme Student Union Assam President Ilyas Pedme zai Zeme Student Union Assam General Secretary Apum Dai me zai Zeme Student Union Assam gu members changjeba mane janai kapai ke hizisro kumchang na jang kai kana kammai ge Maibang tana Maibang police station zai accident tebam sport bam ge kyami gaidile jaka chule zai chige Zeme Student Union Assam gu president nai secretary ne Maibang police station gu OC officer in charge ze hadau gai ze anale Kileibuile Kuame ze ka taugai lu ze pakti bepeuze tui passing rahangge pressure ze pnai ne kacheu gai dele je kachule zai chige Maibang police station gu OC officer in charge ne saje je kana maka je kana na lungge nala Kileibuile Kuame ze ka taugai lu je pakti bepeu zai tati bepeu ze tui passing du dele je pane rangchi chakai dele je kachule zai Maibang police mene du njnai pai ke jis ro kumchang na jang kai kana kammai ge gulong pungo ge hangchang je pikibo me nala Kileibuile kibo me zai gulong pungo ge bsui temra me matai mram je ngau hadau gai dele je kachule zai Maibang police mene du na maik pai ke jis na kumchang na jang kai kana antak mai ge gulong pungo ge bsui temra me zai pikibo mro ge mina hangkya maka hangna a Maibang police station ge angki ra hangge rangai dele je saling zai aigum je anui Zeme je ngau khana gum zai ngau gai lagum je national highway garim pui ke dibigine ka tau chakai lu je pakti be peuze tui passing ra hangge anui Zeme Student Union Assam me bone pani lungkai je hreu je pani pumpe pe kai je ning hreu je ta teu gai ngau lu je iron mag je chang chang ge anui Zeme je ngau hna ta ra hangge pe je tui passing ra hangge ne pani lungkai je ta teu ngau lu bji ge ne misui ibsam jai gi do basam pe gai dele zai chuna Maibang police je haflong police mene na like Kileibuile je ka tau chakai ben deuge case je chuna investigation je ta la mui re dele pose ne chawgum me pangka je seugai nai jai chigai nei je bama hai mna je Zeme news man sage pigai je bam hangge chi tau gai dele zai chuna ting de re de diramege hrei dibe tat war je pera hangge pipibang je chula dele Russiam na Ukraine me jigne khade re be bam gi ke ge rakum banai disi ibe ge ke di da zai chuna anui Asia de bungge China nai Taiwan jigne US nai China hrei dibe te rahangge da jela da zai West Asia ge Israel manai Palestine me hrei chula da zai Russiam nai North Korea me China me je US me je hrei te rahanga hingslo nangni na kanang ble ni je ngagule je kachele the Asian leader Summit Thailand ge chuna bam je China Taiwan za US jigne sam ibdu mpauta de le je kachele zai Taiwan ke de ge China ne hreite rahangge khlew sang je bam di bjigene United States America ne Taiwan me hangge China am je hreite rahangge hadui nei di bebnai fighter jet hreine limbung je langai gudle je kachele zai chuna China am nai Taiwan me kakle be zai ka gubok be tet good chuk dra hangge hnom gai de le je kachele chipo jigene US aircraft Kerala Ronald Reagan zai strike group ramene Philippines mugo sungklinge wangchang zela dele je kache zai US chipai ramene do chuna petrolings do te sangzela muidele je kachele zai US go jet fighter hrai nelim bungramene Taiwan ram hiage China mene punigo hrai nelim bungrame te guze te ka kale bizigin heket kai je chuna anting sangzela muidele je kachele zai US go White House ne Taiwan Strait Taiwan ge ka kale bige zai ka ko bok bze DBB je wangchang mara hange hrai go hadui nei ge dibe benai jet fighter hrai nelim bungrame je langai gudele je kachele zai John Kirby as spokesperson National Security Council US policy ge international law zai sungklinge peze teu ka kle be gara hange United States mene heraim rog dibrame langai je heket kai gulei je che zai Taiwan Strait Taiwan ge kakle bige US mene air zai marine navigation ne ting mi je tingge gulei je che zai chirun mak je Japan mene du ning tingge gai gulei je kachele zai US White House go official ne sa zai US White House go spokesperson Nancy Pelosi ne Taiwan ke de game bei wangai zai te bete wangai be bizigine China am nai Taiwan ma ka gobok bze DBB je pe bze meaning dolag sang le je kachele zai US Defense Secretary Lloyd Austin ne sa je Ronald Reagan's Kerala strike group mene chuna Taiwan me je gumle rahangene heket ka je tingge je la le je kachele zai John Kirby ne sa je pnui ne chuna China am ne dai ko ta te lami ka chebra me je
pi je lamui le je ka chule zai chunaria ga changba China na Taiwan ga de ge pnui gu hrai ne limbung ra ma te gyu kai zai hadui nei ra ma Taiwan ga dei hia ge Taiwan ga zabam les du mak sia ba zai ka diba pema je la le je ka chule kagane China na Taiwan me je kum kre pnui lung te hre je wang be free and open Indo-Pacific zai Western Pacific zai skies zai international law te je ta te ro hange pnui na nga gu le je ka chule zai India ram ge anjnai ka pai ke jis ru kum chang na jang kai kana khammai ge India ram go lokrem dai vice president hange ka klang go election je bam dele je ka chule zai chige India go prime minister Narendra Modi zai union minister Amit Shah zai Rajnath Singh ai me bone India mo go lokrem dai vice president hange ka klang go election bam ge vote ke je te gai rai dele je ka chule zai chige India mo go lokrem dai vice president hang ka klang ba election bam ge candidate changba mina hangna Jagdeep Dhankar ne Diego candidate changai zai Margaret Alvana opposition candidate changai le zaka chule za India ram go vice president hang ka kalangba election bam chup zating chokun ta khreugune gi kun ta mingyeria bam dele zaka chule za gi kun ta mingyeugune pan rating mui hi ge India go vice president hang ka kalang go vote ja sei ka dai dele zaka chule za nai kum chang na jang kai kana lokrem dai India ram go vice president hang ka kalang ge Diego candidate Jagdeep Dhankar ja kalangai dele zaka chule za piting kum rex na ket Diego candidate Jagdeep Dhankar ne opposition candidate Margaret Alvaze duilu je chuna India ram go vice president hange pachu kalangai nele je sali zai China nai Taiwan ma ka kale bitinge Taiwan ke dege missile ka tele pe missile production je pugu hotel room gina chai je la le dele je sali zai official central news agency Ouyang Hi Singh ne saje pa je deputy head of military on National Chungsan Institute of Science and Technology ge ta te kule je ka chule zai pane ring bitinge missile tele ga bije mi do tele chi lak bating kum kya gane missile hai mingeu tele ga le je ka chule za India ra mehnai kum chang na jang kai kana Commonwealth game kan tab ge women cricket puimi ball lak ba cricket kan tab ge chuna England me je duilu je semi final hang chang dele je ka chule zai Commonwealth game 2022 women cricket England manai India me kan tab ge India me England me je run madai ge na duile je ka chule za India me over kai ge run score te gai ba plan hai ka je rex rong madai score te gai zai out ti be mina hang mingeu le je ka chule za England me na over kai ge plan run score te gai bije hai ke rex run score te gai zai plan out ti be mina hang srok out ti dele je sale zai chuna India me Commonwealth game kum chang na jang kai na women cricket kan tab go semi final ge Australia mangna New Zealand me je daw dele je sale ai gena na mai ka pai ke his na tingkum chang na jang kai gran thak mai ting chogu Zeme news man sa loi gai dele pe gai ni me za king gai ni mlei ne je to dele zai chuna ria chang nang na news jang king loi lu je share like comment zai subscribe te max bam zai na hai mena je share like comment zai subscribe te gara hange kyam gai dele